E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le pi inga man whaafutai nei fo i asa fo. Ai o si mai a whaafonga. I se tautua whaopopole nei a lau Samoa Entertainment TV mai e pia ma ana Atamua. O whaaputunga o whaasolo po u la mosa oi manongi whiwhiloi. Ma le whilila piniki ma le paepae. Le ana whaatalia i le taunu umai o le au malanga tele o tangata palota mai Brisbane. Na taunu i le ono i le taia o le sol vale le Australia le Qantas o malanga mai a ilisi le fast fulu tangata nuu. O whaamawina le malanga mai langolango i a Samoa malana whainga filifilinga. O fōlinga mai a fo ile nā i malanga taunu o le asungafu o le solo mai o tangata palota mai whafo e pe o na moli mawina. E se mai lea i le Fiji Airways. Le ana moli mawina le taunu mai i whaleolo i le tā le tasi i le vavea o le so. Malana ia fo i pasese. O whewhiloi mai ai tangata toe fo i mai i Samoa. O tangata asiasi mai i a inga e ao fiai au palota mai whafo. O tangata anu Samoa lea o lo malanga mai e palota. O le tele lava sa malanga mua mai e whaatino le stala o latu swafa. A o le toe fo i ia tunu umamao. O le whaitau se lawa tangata na le stala mai o latu swafa i lunga o so ta inga tele vave mai whafo. E le atua se lau na whaamalia ina mana o ngatau le stala. E au fiai le toe fo i mai i Samoa e whaamae a ia inga. E pei o atau fo linga matama i lima. Pei tai o whaamawina le file mua tāpinanga mo le palota mai le songafua, mai le solua a lumana il palota mua le pre-polling i le aso atai au, le aso lulu lua sulfitu, e li mafe ma le lima sultolun taal sanga mo nyava noa. E tapuni le stala o salau malta siafe, iwa salau valu sultasi suafa o le stala, lua sulono afe valu salau fituono mai savai, ma le fitu li mafe salau ma le lima mai upolu. Ma faa solo atuai i le stofi, o le aso lua sifulu valu le aso malo lo, ma le aso forai le lua iwa au kusol palo ta tele fili ai, ni fai pule fawol no fo inga sul valu le palmenia Samoa, mai le tolu vai nga faa upu fai e pei o le FAST, HRPP, ma le SUP. E nisi o tala, o ye tangata Samoa po tangata nuu o Samoa o toe faa fo i mai Hawaii, ona o le silia o aso faa tulangaina, e pe o le ono masina e nofo ai Amerika, e tu salava pe se fulu tau sanga le visa o lo o ia te oe. O whaalau ilo mai ni whaalau e tele le official consul o Samoa i tāfuna Amerika Samoa. A whaiele umale o ngā lo visa Amerika. Aina e malanga i Amerika e au fia i Hawaii ma Alaska. I taimi o le COVID-19, ma silia ma le ono masina o e nofo ai. E tatau na whaafso taile ofisa ampasa o Amerika i pia mo se wha mao ninga. O le tūlanga o lo i lo visa malanga. O whailo mai fo il office consula o Samoa i tutuila. O ila tau nei na a fia malanga toe fo i mai i tutuila ma manua. Iwa vāo COVID-19 fuluiva. Ona o tāpunia toa o i wha vāo malo Amerika Samoa. Mō pui pui ngol COVID-19. Na tala whaapopo e tolu se lau iwa sifuru whawha nau le u whaatino fua tonga fitinga. E pei o ta o tonga o fatu i le whale mai o ta maiti fiti. O le misiona lona lua sifuru tasi lea. Ua whaatino ma amatoi whanau a Samoa ma tu valu o tonga Vanuatu Kilipati ma fiti. Pe tai e toa sifuru lima lama tamaiti le na whaiata o tonga. Mai le ono ma sina i le sifuru iwa tau sanga le mātua. Talu mai le aso sifuru iwa i le aso tolu sifuru iu lailu o lua lima. Ma whamanu ia ina i a ao o le vasenga fo mai whaapitoa. Mai New Zealand ma Australia le Hearts for Kids Teen. Ma tau la mua i le fo mai tipi la wiloi au kilani Surgeon Dr. Kirsten Funekane, o ia sava ai el falma e o tamaiti, mal falma e whaiaita o tonga o fatu, i le Starship ma falma i au kilani. O ta o tonga ia sava atino le falma e fiti na langlangoina al Pacific Medical Association Group, ma le au whainganuinga al falma e la basa. Whaafta ia whaapitua i lava le tamaitai fo mai Dr. Funekane ma tua o whanau, i le lato ono sa e ma le whina we whaau atu, o lato walo mo tonga fitinga i fiti. E toa tolu whanau wa Samoa na tonga fiti ai i lea taimi e pei ona whaamawina. O le fionga a li o ainga wheturi Elisaia o le sui o Samoa i fiti, le na sau noa le sau ninga whaapitoa mo mai mua ua te tea o le lato kulupu. Ma ua savali atua i le lua vai aso talo na taunu wai male manuia le si ngā mai whanua. A alo Samoa pe ona liputia mai le ofisa o Samoa i fiti. Ua whalau i te le mai le amatanga o le vai aso nei, le se fulu lua miliona tala
O le vaenga tupe mai le PFLL Pacific Forum Line Limited, o le company baa. Mo le tausanga fal tupe lua olua tasi ile lua olua faa. Ua ta ua le whamtalanga fala wa itele mai le malo. E wato a lua i lea, o tupe mai le PFLL mo Samoa, taluna whapaanga, ma le PFL Group Limited, ma le Neptune Pacific Line Limited, talu mai o ke topa mua le lua o sulfa. Se fuloi ni tausanga, ma mawai le lua sulfa miliona tala, mai le PFLL Limited. O le taitai fono, so ngā tupola koki tuala mo le PFLL Limited lena tau aoina, le siaki sfululua miliona tala i le malo tausi. Ma whaaftai ai el palimia tausi fia mena o mimta afa, le whaapaanga ma le PFLL, ma le Neptune Pacific Line Limited, le NPL. Talai tālonga ua taunu manuia le au si ima mafa, a Samoa i tālonga malol tau pulenga Peritania, leo lo whaia intia vaiaso le nei. O le talala tamai le tūlau le Samoa Weightlifting Federation enke le so, na taunu atuai le awa Samoa ma eu fo il whaatalia le tunu. Ele i tu mamaina le amsi atu ma le lato siva tau whaafei loai, se Samoa o le toa. O le au si mamafa Samoa e sa ili aile siampini mai malo le tau pulenga, e anga wa ai i tālonga alo i le Commonwealth Games lua o luono, e whai e Skotilani, i le tausanga whau. O le au sii a Samoa lo malangatu e au fiai se ine stawas mo le fitu kg, a vatu o pelonge mo le valuono kg, uniara spaya mo le valuono plus kg, ai le tupawa li e au fiai John Tuffy mo le fitu tasi kg, Emmanuel Wilma Sau mo le iwa fa kg, Jack o pelonge mo le selau se fulu kg, masa nele mau mo le selau se fulu plus kg. O le au si e Samoa na mata ina la tau si i ta'longa siampini o le Oceania lo olua lima le ana la tau whaatu ai matatia e pe o se fulu lima auro tolu siliva, tolu apa me mea o le tau sanga fo il nei na mawai e se ine stawa spine siliva e lua ma le apa me mea e tasi mai le si mamafa a le vai ngata la vau le Youth Weightlifting Championship. Ai o loo wha asolo ai le vai asolo nei sa ili a siampini. Ai o loo whaanga solo el vai asol nei sa ilinga siampini si mafa a malo le tau pulenga. After i te talo, ta tonu whaamliaina lau whaafonganga i nei fo i tūlama le nei aso, tātou tue whewra i le aso atai au. O nanga level nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa.